Hoy, hilumanan. At to'y manan ti manang yo. Amuyo nakaawidak tatay. Kat syempre awan ti trabaho naka-off. Ngam ko na tapno mausar ko maday ti off ko kat isimsimpak day ti bra. Daytoy nakadakdak. Bakag taktakan ng brak daytoy winuan. Bagik daytoy, bagik daytoy. Napugsak idi magmagnaa. Amuyo ba? Daytoy bra nga daytoy ginatang ko sa Pilipinas. 3 years ago. Wen, nagpaiso 3 years ago induldulin ko. Amoy no apay, gamin dito'y London, nakangingina tibra. Kasi nga gumatangak man, nakangingina, diba? Sayang. Mas makatipidak pay, no? Usarak daytoy, isimpak daytoy brak nga daytoy, usarak. Total agawidak no next year jay Pilipinas. Gusto ako na, no next year ak no gumatang tibra. Di ba nakangingina nga ron dito, nakangingina mas grabe, ayan na, matay ka, depression tibra. Madigmat nga mapanlang jay Primark, na nag quality na, nagpangit. So, mas kahit ko jay Pilipinas, gatangat jay medyo mayat, kat syempre, isunto man ang tipag-brakmanan for the next 5 years. Kas jay tibiyag dito London. Kunayo siguro, adapi man mo ti maka-afford, iti nagngingina nga brangam no siya, practical tibiyag. Diba? Usarak daytoy mabalin pay lang mat nga mausar hanumat nga i-display dayta, diba? Magmagdakaya nga nakabraka, nakadulin, ket amo dayan no nadadait na. Bibiyang dangay kit diba? So kasjay. So London ba kunayon social di bagbagak man nan ibagbagad nga social haan. Dagitoy brat ida dumat toy kasla siya ket 5 years na nga ginatangkod sa Pilipinas. Kapos katitipid ko hanak nga gumatang ti baro, iuray ko na lang no agbakasyonak manan kasjay. Kasjay ti kwa ti kasjay ti biag dito London. Anyway, nagpintas na ti ribbon ko. Amoy, Jania, thank you jay ribbon. O sarakpay, nalipatan na, idiin may naki-birthday. Kat nalipatan na jay ribbon ko, nakusarakpay man, nakapinpintas. Nakapinpintas jay nga ubing, isong inusar ko. Tadta, idi kalman, anan nga idi kalman, idi napalabas nga aldaw, napanak naki-party, jay kwa, ijay London. Anya, o dahil ito'y bag ko, uray kaskas ano makabagak matinangina, di ba? Dahil ito'y Louis Vuitton, tinagan na rin ito'y, kasjay. Uray may salangmat nga nangina nga bag, okay lang. Kisabat nga hanmat nga jay, hanmat siguro nakagasgas, tapos na may salangmat. So, hindi na palabas nga kwa, napanakaki-party, kinit kita, o dahil ta, amuyo pagbalunan, amuyo kabitoy. Yan no pang kami attend ti party. Siyempre, mangan ti tao, katsyakmat, sipot-siputak, jay makan no maibus ko no haan. Ta siyempre, pampanpanunutak, jay masapon nga agibalutak, di ba? Kasjay, agibalot ka. Apay nga haan, di ba? Mabati nga ro, di ibalot mo. So kasjay. So hindi ko binanbantayak jay makan nakita kada nabati kat amuk adji masapol among ti pangidulinan da iti kwa dagitoy. Ket tagta nag-alaak, nagbalotak, amin dagita dediket, dagita kinongkonforme, dagita dinagdaraan, dagita kumkonforme nga naluto ado. So nangiawid da. So tatay agsapa iso ti sinidami, di ba? So kahit papaano nag-imas lang aro dyan sinidam, nakatipid ka pa, di ba? Kas dyan tibiyag ti London. Siyempre, nagdaduma, adamo ti disiplina. Dyan daduma, siyempre, orayan da nga malpas ti mangan. Dyan daduma, kat nakapuspus kol ti rupa da. Hanpay langan nangan ti tao, makita mo, agbalbalot si ka. Hay, makapahayag. Lat dagita. At least siya kada disiplina. So nga urayak pa nga malpas, sakto agbalot, iawid ko, iso ti sidami manan. So kasjay, kung na yun nakasusosyal na ito yung bag, ti karga na matgayam, balon. Di bali, doesn't matter, hanggang ba't nga tinakaw, di ba? Siyempre, birthday party, natural, ag-ala ka ti balon, di ba? Kasjay, mat ka talaga ti party, basta, urayam lang nga, malpas nga mga namin ti tao, kasjay. Oh, dapat ti tsokolate gayam. Oray kaskas ano, kinariga ti biyag nga agtrabaho dito yung London. Ket syempre, sika nga OFW, when sika nga agtrabaho, ikaw matibagi, mga kamati uray na imas, uray may isa lang, di ba? Ano dahil ta, tipid-tipid,
maulsar kan, agtiptipid ka pa lang, tapno lang ada maipawit mo dyan Pilipinas. Kasi dahil masapul mo, nga maawatan da, nga nagrigatibiyag tayo to'y. Di ba? Hanmat nga pidpidutan lang, dagita kwarta. Kasi dahil masapul mat nga maamuanda, nga ti kwarta kat pagrigrigatan tayo dito'y. Kasi dahil ipaamuyo ako yung agbain. Di da dumagamin, mababain, nga maamuan dati trabaho da dito yung London. Kathamat nga kababain, di ba? Marangal na trabaho kung nati Tagalog, di ba? O kasay. So nga nyo, ibabain. Apay no punpunas ka titak, ibain mo. Han, atay sumut ti pag-alam ti kwarta. Apay no cleaning ka, ibain mo. Haan. Tapos mabrakaw di Pilipinas, ibabain mo ti trabaho. Iso ti pag-alam ti kwartam, leche ka. Ipaam mo, be proud, kasjay. Mag-proud ka nung ti trabaho. Kasjay, han, nga di agbain-bain ka. Maling ipaam mo nung ti trabaho. Ay, makapa-high blood dayta. But anyway, adan sa titawag ko aguray. Guray. So adan tawag iti trabaho. Hello darling. Yes darling. I'll be in tomorrow, of course darling. Okay. Bye darling. Bye. Kasjay dito yung London amuyo. Numaki sa uka niya. Ada amin ti darling na, kasi dyan isang nagmayat. Baka ko na yun, may kayo ti London, ada ti napig nagwapo. Kung na nakanyam, hello darling, baka ko namat, nagkapal ti ropa, nga ibaga nga, kayat dakda ito ihaan. Kasi dyan nga makisao dito yung London. Amin nito nga papanam, mapangkagumatang, ibaga, what do you want darling? Kung nahada. So nga, numapang kayo ti London, kat makakamakross kayo, iti lalaki, kat nga darling, ang kang agkukutan, sayit ka. Talaga kasta dito, adati darling na, adati honey na, adati love. Kasjay, no, ayabanda ka, hello love ko na, good morning love, kasjay. Hanggang ag-feeling ditang lablabidong tatamamom. But anyway, sige tag sa ganaak pay takwa, panakagdigos pay, tanya ngay adati bisitak damdama. Akat sige nga rod, no next to nga video sige ag-like kayo. One, agsingsingpot kayo, santo agkararag kayo dahil tatibilin ni manang yo. Ala sige. Babae nga ron.